harong jowe arat thurpak hamren hichikimi pen harong jowe dak PWD towar kasalam. Dipu Serlongjon Lumbajong Aklam Rong Marjong Hemtun Pia Tumpen Langwoku Lapen Chomna Than Thelia Namapan Kachipa Medam Troxike pra Troxy Angdeng Unit Sunrise All Assam Inter-District Badminton Championship Kapatu Kecheng District Inkoira Hini Nang Chetongdun Kardom Karbi Prime Time Long Pen Nili Junali Timungpi Non Birtang Ton Pen Arjuik Tha JCB Damper Tata Mobiles Ruler Lapen Idon inut chejeng dut methang chirung cherek atangka pen PWD tawar kasalam hoke kijoi ki cycle bonchita me PWD department atum contractor aphan ki claim order pidet pen ningkan hini plank kaya phian tha ki claim credit ajok sai chok jesi hamren harong jowe atara tum chichi ni phai hiniani hamren hichiki mi pen harong jowe kacheleng PWD tawar harong ki thokla pen ke panaya sai jeng toy jeng ni pen ki claim abirta phirang ke hondor kropen birta nang pale Bangso Tower Additional Chief Engineer PWD RNB Hills Difupen Work Order Number ACEH CS43 2017-18-19 Atengke Hamren along Inut Anong Kachatangklong Asong Japo Richard Hansi Aphansi Surihini Rakiner Kep Arkoi Nipaisir Kepani Kipaklem Toyapan Pipon Lopusi PWD Executive Engineer Saihem Hamren along Kahumri Dam Hutlong Dam Hamren Hiti Kimipen Harong Jowe an Kilometer Isira Meter Pokep an Ajak Kidingdo Kidam tangan ningkan hiti kimi pen iam rupsing teron ahem angden anke silam ponlo monta harlong jowe anke kipetang tia mat bikok ajok jopidap kacelengapan peri meme an pinlo Kirung kacerek apoy sa tangkap pen jo selaan JCB dampar pati jeng dut anang tu beklem kupi persilaan na sorkar jo kok kita nang tu beklem nang kok hong ini tum la harlong jowe arat wan pen tum jingwai chamsaisi main tum la bangso kam pen ponji bukham mana ke dalam tang 2017-18 an kansi council pen order pilo itu hansi sanggup ko kontraktor kan talang ni laso kam patang tidak da kam patang tidak masih council laso kami bil ki deke dalo lasi bil pipe ko alam pen talang ya kol kipon ang ne pusini tu kini harong ziara tu puji jadi piningan ke 2019 lo 2017-18 an kansi order the people lo pinyan da patang tidak tapi ni tum ke tam ke bang tora lo kasi alang ni fansi tamen itu harong ziara ke Rada la son takak medical arat atum tak konjo lo je kam patang te papengjong tiga kam bang claim on pedet bang sakit meji pusan lang ni anse sanghu pantan itu harong ju arat ten pupon la penalang li istame dan nanti te kedinga tum pala bang so biurta bang itu kat news pen pale ko busini tum link he pon la kasi itu rong arat pen bisi ko siam sarapan bang so message ni tu harong ju arat pen kapale nang ko kiam Jo pedap kacehelat akile kisung onglo kontraktor pentowar kasalam ke patang jiaphan chonghong prong ke chokchelopura harlong jowe arat thurpak si methang angbong chirung cherek atang kapen damper ruler tata mobile JCB lapen rat thurpak pen claim ponlo sorkar aphan thangnat kasor sara thai ave lapen local MSC mati em aphan ta thangnat kasor sara thai ave mote kontraktor hanse pen ke claim ke patang jiaphan aning ke hang ka vedet ajoini si non puani anta patang tedet lopusi harong jowe arat aning ki pumpen ningje dari motor sembilan ke kali tu bangsa tawar pining ya tram kachala kasih sama mate tu anikan du mala Labuan tawar ni tu menjelat dengan anikan dulu bisu dulu aju tero lahai kemarin tu ramai menangki sungguh so tawar lagi ini ke jauh sisi kalau naik ni tawar lo Lapen lagi wearing itu halong jual kimia na tawar lo kita me alang li koson pe me alang li diklaim aning kahin upayok si alang li iya memang jangan kon kau posisi tu mangke tiniani ke itu berat pe itu isi aja ning isi ke dosi ni kita memang semua buat itu isi ning isi tu pernah dosi itu berat itu sulpen itu dia ni klaim tu lokal media atau maka koyak lagi atau tawar ni sen apa sih skiman kita dulu terus sekali ini yang ini tepatnya ini turun rat ini tadi asal tangka government itu darahnya mate alang kau diklaim negligence ini pile melo punya sorkar kan ke sorkar movie kita me bala ka kontraktor maka department la sombong alam jadi Upia poti work order doko abdi kontraktor doko abdi nang tumlapa anti puluh nang plak ini tunggat niat kan jadi tomorrow tua pagi lagi tumong sa kontraktor banta
non anta kan isi usilan ke tangke ini itu warga yang ini tumrat turpat ke organisasi yang kau IM lagi cok juga di सरकार के bidang lo betul yang ka order bidang lo betul alang li Richard Fancy tua bangke dak lokela IM mate MDC ke ada itu pilo la ana ada tangkapen la an la software ke pamisen nang ku bon sitame alang li Richard Fancy pustame ha 2017 pen non an pustame non 2019 an la software patang thedelo la sila so posi nili tumke dak lokela IM mate MDC kan pustame nili tumke ada itu ave alang tum kontraktor kan patang thedet la so joine nili tum rong sorpen la software mesen pen ke claiming la pen mesen nang ko pusi nili tum nangke ke claiming lo la software ke Richard Hansi penjok petang nanggi pumagi puji mate la somuni ke petang rek helo nuka preka kontrak phale pithnoi pumanang tu mit dunji Chansi mata patang nang ko alang Hansi ke pitang de lo mate ada itu dak de ko anu lele ko pasto lo so to war kai lapen jeng video hot ban ne ke siksak adong angsi bisu tun e ke pon ta ko anu ne ka to dalan লোকৰ ভালং যে ৰাস্তা আৰু ইয়াত মই দেখা পালোঁ কাম কৰাৰ গতিকে ময়ো সহযোগ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মানে আমাৰ ৰাইজৰ লগত আপুনি এইটো গাঁৱৰ মানুহ নেকি নাই মই নহয় আচলতে মই সদায় আহোঁ এইটো গতিকে সদায় আহোঁ যিহেতু ৰাস্তাটো ইমান বেয়া কণ্ডিশ্যন একেবাৰে নাই গতিকে লাগি দিছোঁ আৰু হয় এই ৰাস্তাটোৱে আমাৰ কোনো বিয়াত ভোগে আছে আজি উদ্বোধন কৰি আজি ষ্টেপ লৈছে আমি ৰাইজক সংখ্যা কৰিছোঁ IM ছাৰ জড়িত আছে সেইকাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে আমি ৰাইজৰ সদায় হৈ থাকিম আৰু এইটো ৰাস্তা আমাৰ বহুত ভাল হওক আৰু সেইটো আশাৰে আমি আজি সকলোৱে কামত লাগিছোঁ আমি শিক্ষক হ'লেও আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি নিজেও কাম কৰিছোঁ এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি আকৌ আমিও কাম কৰিম Rada tumpen pirangkia pan kitana tengki Richard Hanse pen ki klempon akrong tin atowarta mesen avela pen theklong lepata ningjithu Dipu Serlongjon Lumbajong Aklam Rong Marjong Hemtun Pik Karbi Kurpho Amai Lapen Klem Rapet Barithe Chinthong Sing Bamon Karbi Khai Atirim Karcho Amai Aterang Serdihun Serpinteng Kardom Pangthirame Song Trokatum Penchilang Pet Penchitini Paisiani Langvuku Lapen Chomna Thana Namapan Karbiaron Natang Pen Kardom Kadi Kepadodam Langwoku lapen chomna thanar namapan adana di kipi pajirda mahut womut vokan mesen angthek longpon posichini dun karbiatum hakpo pen non anta than ar namapan chipame detsi ajatasai ta klempon lasinon ke wangjia porhut than theliar nampen karbia khai ke doana phan rai pami chari pami bu pami ar bak pami nangji pura ar namapan tuning ripen adana di pidam pusi birta longdun Dokmuka Basic LP School along Chitini Paisiani ada porpai kepra chitim aporpen Karbianglong midday meal atum chingrum pen isi karsik krung amai kepadopona birta kat news sa hemalong birta nang pali Labang so melong waidak pen kachirai pon ke all asam along kidam tanga ningkan midday meal achun bang pi barim jahanara begam alang lichukamar ang hoi nang pipon pupu amen pen sikal laki thomra suri ingkoida troxia tangka chupang limten achok alang lipan aron kang sa atum pen name ing nang pen SPR PS case number 483190 S120 B pa bonsi hemkang sampenglo non hemkang sampen hongwang tudet apita kachobaya sai tengni nisi chitini Paisiani anda rat atumapan labang so chukumar amen pen inut pensika Harut troksira pokep curung bomlang lasi jahanara begam pan aron kang saya tumpen nep ingnang pusirak nang jipusi dokmuka police station along an pate bogdam pen lamoyalo osia redeng pipajerdam যোৱা 29 তাৰিখ মানে জুলাই মাহৰ 29 তাৰিখে জাহানা বেগমৰ যিগৰাকী মহিলা সদৌ অসম ৰান্ধনী সন্থাত তেখেতে দায়িত্ব লৈ আছিল সেক্ৰেটাৰী দায়িত্ব গতিকে তেখেতে অল অসমৰ পৰা 3,27 লাখ টকা লুটিলে তেওঁৰ কাৰণে জেললৈ গ'ল দৰং এছপি ছাৰে এৰেষ্ট কৰিছিল তেখেতক যোৱা 29 তাৰিখে গতিকে জেলৰ পৰা আহি তেওঁ এতিয়াও শান্তিকে বহি থকা নাই আজি আপোনালোকৰ এইটো এলেকাত কি কৰিছে তেওঁ মিটিং কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকজনী সদস্যৰ পৰা কি কৰিছে 700কে টকা লুণ্ঠন কৰিছে যে আপোনালোকৰ চাকৰিটো কৰি দিম সম্পূৰ্ণ মিছা আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰৰ লগতো কথা পাতিছো আমি
যোৱা 13 তাৰিখো আমি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত গৈ আমি কৈছিলোঁ যে এই মানুহগৰাকীক চিনি পায় নেকি সম্পূৰ্ণ মিছা গতিকে আপোনালোকৰ এইটো এলেকাত যে সোমাইছে এই মানুহগৰাকী আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি এইটোৱে মই আহ্বান কৰিছোঁ অসম পুলিচে যাতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ যিবোৰ পুলিচ বিষয়া আছে তেওঁলোকে তেওঁৰ ওপৰত যে একশ্যন কৰে আৰু যিবোৰ মানুহ তেওঁৰ লগত গৈ আছে সেই মানুহখিনিকো মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকে তেওঁ বলি নহ'ব নহ'লে আপোনালোকে আকৌ তাৰ পৰা আকৌ তেনেকুৱা বলি হ'ব পাৰে Non malam so porapan birta amington pa iksena. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mopi puthot birta long wangthulo. Dhansari Bhagawat Dham pen padir piponsi Dhansari Signer Basti long Chitini Paisiani. Surihini Rakresir Kep Aningkana Bha Tits Utsap Arong Angbong pen kapamon pona birta Ferangke Tinku Dipusa pen birta nang pale. Surihini Rakresir Kep Aningkana Bha Tits Utsap Dhansari Signal Basti Bhagawat Dham along Kepadopon. Pandit Lekraj Rimar Sastri Ji Maharaj Pensi Bangso Jaimek Isek Kacharipon along Karbi Anglong Termus Council M Ratan Teron nominated MSC Simarong Hang Pipen Chenglok Pinang Anabang Kubang Fiatumta Chetong Dunsi RDP Dun. जो कला जो धर्म जो नियम मना रहा है वो हमेशा हम लोग मनाए जा रहा रहना होगा क्योंकि वर्षों जो सभ्यता भएको छैन माइतामा आएका चेलीबेटीलाई खुसीले नाच्न दिनुपर्छ गरम भएको होला हजुरहरूलाई गरम लाग्यो अब के गर्नु हजुरको माइती गरिब छ आशीर्वाद गरेर जानु होला कि भगवानसँग प्रार्थना गर्नु होला हाम्रो माइतीलाई धेरै धन दिनु र आउने सालदेखि पंखा एसी लगाउन सकौं Assam Badminton Association pen kapatir pila pen Karbi Anglong Sport Association atum kacharab dun pen dipukasa indoor long chiti hinia ni pen
Troxy ke prat Troxy ang deng Unique Sunrise All Assam Inter-District Badminton Championship kachipati pangchenglo. Assam Badminton Association pen chipati pila pen Karbi Anglong Sport Association atum kachirap dun pen dibu kasa Indora long chiti hini ani pen Troxy ke prat Troxy ang deng Unique Sunrise All Assam Inter-District Badminton Championship kapatu pangchenglo. Karbi Anglong Autonomous Council CM mate Karbi Anglong Sport Association na mepu tuliram rong hangsi Chiti Troxy ani an kedoji laso kachipate ingpupon. Kang puamaya long Assam Minister Risopio Sajarika lapen pinang at EM MSC lapen kapatuan ning kedok abang pubang piatum Chitong dun. Kachipate long district ingkora hini pen bang paro pliso se nang Chitong dun. All champion All Assam Inter-District Badminton Championship আমি কাৰ্বিআংলঙত আমি পাতিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি অহাবাৰ আমি চিন্তা কৰি আছোঁ নেক্সট ইয়াৰ্ছত আমি নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ বেডমিণ্টন ইয়াত পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি কাৰ্বিআংলং জিলা পৰিষদৰ পৰা হ'লেও বা কাৰ্বিআংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন ফালৰ পৰাও হ'লেও আমি এই গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম 7 দিন কাৰ্যসূচী আছে 7 দিন কাৰ্যসূচী ইয়াত প্ৰত্যেক দিনত আমি কেটেগৰী ৱাইজত ইয়াত প্ৰতিযোগিতা হ'ব লগতে অ'পেন ইয়াত প্ৰতিযোগিতা হ'ব সেই গোটেইখিনি 7 দিনৰ ভিতৰতে ইয়াত কৰিম আৰু প্ৰাইজ চাৰ্টিফিকেট আৰু মেডেল সেই তিনিটা ইয়াত বিতৰণ কৰা হ'ব। Karbi Prime Time ang kilapon sigang ton pigla dumi thakmi kuwang thu.